Bia kamal gwa seme nen yen ne de titer ne alti na me Red Bell Group ke de ni jana tin kon intere dwar shal ke boro te ke ripon bi kon ling mi shebere na pan na bat kanung ya gwa seme ne bad manana chikene shabana jeling dor shal ke me jonglei no ka ta danan sinaro ke je ko zgor ko bana ngumi chikena latki ngumi lero den bana jeling ke je report mene please go no jin bi channel bi support ko dertin kontok de ken chamala be ke je no a Red Bell Group me kan ka jang ti are ndol chire me ngai kona Red Bell Group kan de share organize kere organize gwad mi mo lat ken no ken gang ken ne ken take a report mi chakul no gwad ben nwa ya kel so a report ken me so Red Bell Group ken chicken jal ka torbieli ken dor shal ke me I jonglei ke report dana shanung lo shina ti dwal ke no shi dwal to dan ma dwal ko nteme ku kana threaten dor shal ke me bur take a video meta online gwasame and video money video mi jel kan tin ka torbieli and gor jeno de nywa ye kelbo den ko de yen kuletika ngitin ka doba dana shalat ke je ko gwa auto banati ka tok de man tok de en ngum le rode ka ne shalat Red Bell Group ko Red Bell Group medan ci kona linga no ken shalka ken o ken terrorist organization whatever that you can blaro no she can a part of that connect gang kan community alo per karodian ke Nuer wai army okay en video mem benyo ga yeme ala video dien biama dan le rode biya jenen keke kama nana lat ken re video kana me just dunian jalikan ke kenyin kien chet ke doko lare jalkan ka torbiyele ala torbiyel nen yeng te gwasame menen yana mototone ke Red Bell Group me cha nung ke shalat so right now di nen gwasamo torbiyel dan tegitene ken Red Bell Group nan tere dwar shalka mo I jonglei ke bor okay tege muku kono goro bana link manana chala de ken gwasame ko bana teke ngach ka duoba danen ku kon video nen gaje ko video me video pa release mo gor yeno de ngaj bono why kwa video den kwa release gaje ke duoba den menen yana mon jel ken ka torbiele re wich boron wenamo ngum to ke ngum le rode no ka kuma jane dong de rande tejino right so ka je report me chirka video nen kono mo bana mandan le rode ban jenen ko ken jel ken ka mech chimnen yana mon to don ka meken dial ka jel ken wichar ka torbiele ken alo ler shi chicken dier ka ta dana len ngarin ge jere wichin gunemi gwa chana kuma rajbe ka Red Bell Group Red Bell Group shirgaman pai kon ling gwasme an turu manan ki video shi anen gwasmo ka jankin kanetin content atin kwaje publish ka social media Red Bell leader ki querian un mishal ke de kolaro nena querian mo mishal lake ma mayor querian shal lake ma mayor jen take Chajo Ladane ke Monday tien ke deadline. Red Bell leader give Monday deadline to the governor of Jonglei State, Dr. Guy Cook. The governor of Jonglei State has been given till Monday by Red Bell leader Lake Mamir Lake to allow the group to return to its original mission of community protection. Lake threatened to return to the military barrack by Tuesday if the governor did not act, accusing the state government of failing to stop the growing instability. The ultimatum has not yet been addressed by the authorities. Ajolin kon mogwase me miche laden wude me menen yene mela Red Bell Group dor shalga me jonglei ka bor you can Dr. Guy Cook of course ngen Dr. Guy Cook no nga Dr. Guy Cook jen kwer and curve men curve jonglei no jela kwero jen chaja kam tane jen ngwan wi badde ne jen wude mene amina jen gara chalka me leg ma mer kwer Red Bell Group leader yen joken wude me betur be nywa ye kel tadini ko biati ka ngej murong ka kwide joken o jin mishia community da shia je luang ka magang yene ko lat kenen yo kene community en cha luang ka magang ka je jaram dan la kwer
no no ala Dr. Guy Cook ken Dr. Guy Cook jin mishi ne ko chiga luang ka gang ka murle ki Greater People Administrative Area no ken ke jelat bine ben ray wich bine wona ka gwadan tig gada de ni tetin ke gwadan de ndigten then ka bine right ke ye direct from there right ko ken tama ne ko nakake ka tele mi lat ke kwidien so tele ne point ko ne bine biet ka jen tam mentama de ro baka ne ko baka ga gang ajen do badan ko kan la jen wonene michi government che fail no der ne ko der ka gang tum ne ya ke jung yen ne yen wonene joken Dr. Guy Cook point Dr. Guy Cook no bine wu ka military barak ke chankaro right now ngai kon en wale a changaro dien ka jok ajen Tuesday ne chi kan la Monday Monday mo shir ngai kon mentama chi Monday chi gware tok ke Monday ci panyen garati ti no ke Monday la to yes ke Monday ci panyen garati ti ci ken ben rar ke torbiyeli ken kan torbiyeli ken to jelken ga ke allo ke jelken ka mech no ke jelken ke boda ni ki motorcycle ko wo ke daro shalka mo e jonglei ki bor ken bu ken we ke base ki gwada dan shalke e barak dung SSPD biko writing ga ke misika fail ko bika community bikana gang jen ta dan te tin te malat kene mene kene community dien cha kan cha je luang ke cha je nok no gang ka je wude te bor mala kwer ke kwer jonglei Dr. Guy Cook she kan Dr. Guy Cook jogo no ne chine come 48 hour ke Tuesday I mean ke Monday so na mala rodo right now she Monday cha talk then she get video mo she can release antam ji kala do wala ke Tuesday wala shan ndang ro de ka pai wel kelen wala kene they are still demanding ko be Dr. Guy Cook be warga be jagor me be jen me tuoga me kiri ka tuogone be ja address ko she can need shall ke red bell group ti she ka be ben ke she go ka she ka bo military baragan tere wij bor but question jene man dong de konling red bell group gwa de dane gor ka mekien charen bar okay churen bar which you can we ka countryside she ka wo gwa man ka gwa dane to kumiteten ko look to avoid any clash with the SSPDF jarin bare which you can we kana ban pin you know kone shi polang che jen re wujo mo mishal ka mo juba che we na dor shal ka mo bor che wo bor che right kanare which ngini mi ko the red bell group they making they ga cap so that was the point ye dan wuga kan gur gono ba red bell group ba making ba ga cap do ba cap ka ngai na jo yes kapka ke ko wa red bell group churin la turn la ne to koken to go region o be ken community be ken yar that was the reason and that was the point e gor kan o de red bell group no de ke gien ki de gwada antikitin ki de kon larno de me ken de ken ga surrender ko chala ken chiga kala ken de kon la national security service of course the week bor go region and o ken de ke me ken de ken katup they can been allowed they get turned into SSPDF soldier but you can allow no lada wo bene community da benega that was it but right now they are saying different thing can me shi kuma SSPDF chene bega chene biri aleka you know kan shi ne ya moch ka tam tot ko mu e kan sha goro bi ane aleka ke bi ajoro bi ajeling bene ya mak gwande continent and right now again down le road in tama re wuji shalka mobor pan ke jowe shalat ke ripode shanung wa Dr. Guy Cook pan e wa jeni chetereri ke lunko chaje de magwa dan teten kata dan shalat ke je no media antungwan ke jo dan shalat of course ngai kon dial madan le road okay so kuje money red bell group cha warning chaje top ko warning de na money kan buga we doro shalka mo bor mu te chajo den chajeling so na me da la jen report an gorno de nywa ye kel ke jen kwi wut kana me man chal ke leg ma mer me la ko red bell group and red bell group kene chicken dear tama right now kene biga we na ka barak dunga SSPDF and tere do ar shal kamo ibor so bukon yala ngaje no ti Dr. Guy Cook kam balat mo ken che jelet special pan che kon yala ngaje no ne Dr. Guy Cook che wud shal ka me wud ala governor dung Great People Administrative Area che chol dor shal me e bor okay che bor je jene ka Great People Administrative Area kwer morlene che ben bor buga boray ka kimal ka are loga dana sha luga ken ke dole sha don te tin point de en Dr. Guy Cook en jen kwer mo kan kor ko ken anyok tin wertin te jang tin te ken morlen te tin
right now ka duoba dan en dong de mal der ben ka ja kam ne de security ko ngai ko na gwan wo ne ti la jien ga buga ok bu kan ga benang buga na bu kan ga nak ci ko re dan ci kan nak men jane ka kor gwa de payo ken cha na cha ka nak you know shi nak ko ne la ro en nak simple ko ne na ka men ne yen je gwa kel bu kan nak nak so na me nyu de jen wo shi gwa okay so na me de la we ka ya kamanda le roda right now at kam dung mal ka me chalat pan ngore kɛnɛ tuɔɔk gwa de chebenen wude me wude la kwer greater people administrative area and yet cha warning cha je tu jen wude pai kon ling gwa me la ran red bell chan jo me min nyoko min kona ka le rodien bana right ka kwiwud go mashal ka me Michael Makuei okay Michael Makuei jen cha kwanya la chief justice minister of justice re which ka juba no ka jawo chalat gwasame tin me ci kon diala ngach ne me chaja kwany cha Michael Makuei jen chaja kwany la Ramadan en bi log bu ka luk chere me ngai kona ka lok to to lok ke ka kwi doctor yang machar ke ne dial kona cha yen no Michael Makuei gwante doctor yang machar jen cha jenya longa la ran information communication key government spokesperson and point ajaram da la tidia la ka address la rek media all the time do ba dana dong de so dan der we gaje but do not forget no Michael Makuei nyire doctor yang machar loga doctor yang machar ka jaram na cha kwanya tema la Ramadan en la gwan lok ke bu lok bu ga ya laka so question quality jana ajade Michael Makuei cha kwanya la gwan luong ni jen che be use and power mo alo be doctor machar be gwan ke je ke be chore ke je ka dom ma sha to right now na me question me teten ko me dan Michael Makuei te roin wana chalat ke nyire ke doctor machar me cha doctor machar me cha je yere wi ke juba ne ke detention ne am ti Michael Makuei te la de gwan wona na ajeni ne de quality international community ngum nankaten abikana condemn eno cha doctor machar cha de yen re we ke juba doctor machar nga jan raja point ngai kon diala no jena kwer ka raja mo cha composition michir kana so let's say it ramimo michir ka Michael Makuei mitika power michir kano take a bomb take a long you know kala ra jenu angu me loinke ki angu right now no doctor machar ba jelun angu lat ke jeno no karing machar jene che dur mi di che dur la che ma juri che jenak rewik ka nasser la roje bokke ku 1991 gwade dan ko che to kam Dr. Riek Machar kene John Garande mabion so chana mo chai bulo nyanta melo weekend ngo Riek Machar agwan duere especially jang tin yan ka gan wer ko ne kon cha yen by the way kan were ramanyam melat ke tijek ki let tijek long e Michael Makuei jaram dana gujo de sos dan der jek tinare den no to ne me la nyire mene mi nyire Nuer me wache gwa ke kwisa Sudan che gwa ko do de mal der ben geje in fact jega long o der so Sudan der je lat ku der je lat ko condition mi chiro lut bachan mo raje nena Michael Makuei mi e kwer tama guyena no der rive der je lat mi te kon mi to ko gwa de dan che de mi ledeme ke je no ram mut ka mi la gwan ngone wat be la ro nena ki kwi Dr. Machar en mandan an kwain kaje ala bala minister dung justice Michael Makuei dab keneje ka kwi Dr. Machar mo wewe alo be mi jeg be jalat mi shabu no kir mi yadit chebe kir be jo nangre rika waje yorar shirke me shabul mel chaje yorar ta Michael Makuei cha ibu no jen bala kwerki beten gwenamo ko mu we ngot re ke ti jeg let road mentame ya Michael Makuei biya jen cha yor tongo mi akir go Dr. Machar tele don mi chala dio je ko report tan jeli report jen wa gwaine je ko jen e Nuer ko ne re konde nyinga na kana ser kan Nuer so kuje mo te dial ro lat ko re do Nuer gwa la Nuer la ya na kana gwa dan te ketina kir ma yadi ne tin kana ne ka goro jen o short ke Riek Machar chor ke jama mite Nuer mi chiri kilat balaro Riek Machar en Nuer ci dore la gwa te tin balaro Riek Machar ko ngai keno Riek Machar no ka jene dial so jenta dan len ngwar din keje right now so Michael Makuei nyire ke Dr. Machar jente ka ta kwala kwa nge jama tama
cha wude pai tin cha jo watch cha wude mi cha jo jin okay right now ite ga bang position kene look dak ma char kajina cha jo jina lu ne dial tin ten wenam lu ka kan dial enera mi mo mete ka jore ite jen akam karara jen cha jo no te jen ala yimiti ti jen adu lora bang mete ra mi ci dur mi di dur jena loka abden ba ja kamrar dio je chan rajan nin ka kwi bol mel cha ji yere wi ka jub baray na ngude kan lu ngode karoy de kan lat ngode ba tie jang bon go okay gada na bol mel ngume chalo ngije ma bol mel che kir mi yadit che je la da jek ya bol che kir mi yadit ya jago ba je ko di mon ka kwi million of dollar ti bat so ci bol mel cha bat gui kan rek ma char no rek ma chatal bir melat ko te ga juba tele yu te tet kede yu te ga te jana dial teram tel mi tet ka dak rek ma char gangan rode ko dong ki go no de malder ben bat cha no ne ti chi kan no de malder ben ko rek ma char ajen la ramadan en niam men go de malder bere wi ka South Sudan de development der bere wi ka South Sudan bat cha je nok kenedi tine so na me amela rode so Michael makuei kwen cha kwanye me la Minister of Justice gejen obeje use ke siasa ke ga chang je ke nyire ke daga machar ke nyire ke Nuer ka kwi me dan ci tok bor me ci Nuer nyen kana jang ko kore ci tok den chu ne wan chu gur yarten both side but ci jang olar no ken Nuer ci kana right mete mi choro lat right now in that henga ga kamo nyire mo ci kana lat ke dak ma char yan ta dan len ngwaru den ke je so gwi konedi gwena no wudu shalka me Michael makuei be lungmu gwa be jinong ke nyire ke dak ma char ke gwi yenedi bi jen Michael makuei ba jo dorno ba dak ma char ba jolun ke be yareng tungwan ko right now ngode tele stem mi che ne release ne ke gwa da cha dak ma char cha je luka nyandang ru dung wan den ke jandang ru jok den so gor jeno de kon chuang gwa mo chung ne kel ka channel an bete mal